Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri wa3.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ishyirahamwe Rise for Africa ry'urubyiruko mu Burundi riri mu yatumiwe isoshi mu nama y'Uburusiya na Afrika. Ese ubusanzwe iryo shyirahamwe rikora iki? Dutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka n'abakenyezi tubatera umwete. Izo nyigisho rero tukazitanga mu kubafasha kumenya gutegura kazoza, umwe wese akamenya ati impano yanje ni yihe. Uwo ni Marie Chantal Nzeyimana ayobora ishyirahamwe ry'urubyiruko Rise for Africa mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo iyegura ry'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi n'icyo abanyapolitike b'abarundi babivugaho ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwatangiye kuburanisha ikirego cyatanzwe n'umunyamategeko wagaragaje ko itegeko ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ribangamiye ubwisanzure bw'umuturage ku mutungo we. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi wakurikiranye urwo rubanza. Mbere na mbere Assumpta, uyu munyamategeko watanze iki kirego ninde, yabihereye kuki? Urakoze cyane Edi. Uyu munyamategeko yitwa Maître Rurangwa, yahereye ku ngingo ya 16 ya 17 y'itegeko rigenga imisoreshereze y'umutungo utimukanwa, avuga ko gusoresha abaturage imitungo yabo irimo amasambu yabo, inzu batuyemo, ari nko mbese kubahohotera ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Avuga ko iyo misoro ari migari cyane, ari minini, ibangamiye abaturage. Hari aho agaragaza neza ko bihabanye n'itegeko nshinga? Hari aho yavuze cyane cyane, hariho nk'ahantu bavuga ko hari nk'umuntu waguze ikibanza agatinda kucyubaka, icyo kibanza bakimusoresha ku ijana mu rwego rwo kuvuga ko mbese yaguze ubutaka gusa ntabukoreshe icyo agomba kubukoresha. Uyu munyamategeko akavuga ati uku ni ukurengera uburenganzira bw'umuntu, kuko ni nk'aho ari ukumuhanira ubukene bwe afite. Aravuga ati ntabwo itegeko rigomba kujyaho gutyo gusa utabanje kureba impamvu wa muntu yananiwe kubaka cya kibanza yaguze kugera aho kimara imyaka 3 cyangwa 4. Ati rero ibyo ngibyo bihabanye no kwishyura ukizana ku mutungo w'umuntu ku giti cye. Hanyuma se urukiko rw'ikirenga rwo ruvuga iki? Urukiko rw'ikirenga ntacyo ruravuga, ahubwo nakubwira ko usibye umunyamategeko watanze iki kirego, hari abandi bantu baje gushimangira ko nabo basanga iri tegeko hari ingingo zimwe na zimwe zigomba guhindukamo. Nakubwira ishami ry'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda, nakubwira nk'umuryango Transparency International Rwanda, n'abandi bantu ku giti cyabo bagaragaje cyane kwerekana ko iri tegeko rikomeje uko riri ryaba ribangamiye abaturage mu buryo bukomeye. Urukiko rero ntacyo ruravuga, ahubwo ku ruhande rwa leta niho abunganira leta niho bavuze ko itegeko ryari risanzweho, kandi bakavuga ko no mu kandi gace akarere u Rwanda rurimo banarisoresha. Bakavuga bati muri Kenya imisoro nk'iyi ngiyi iri hejuru. Gusa rero abareze bakavuga bati ntabwo wagereranya umuturage wo muri Kenya n'umuturage wo mu Rwanda, kuko n'ubushobozi bwabo buratandukanye. Urukiko rero ruzafata umwanzuro warwo mu mpera z'uku kwezi kwa 11. Hanyuma abo waruvuze barimo inshuti z'urukiko, waruvuzemo nka Transparency International, bavuga ko isoreshwa ry'imitungo itimukanwa risa nkaho ryaje guhana abaturage. Hari ingero batanga uburyo umuturage azaba ahanwa n'iryo tegeko? Hari ingero batanga nko muri iri tegeko,
hari aho bavuga ko umuturage inzu y'umuturage yishyurwa 1% by'agaciro kayo, ariko bakavuga bati inzu y'ubucuruzi nyirayo yishyura 0.5, naho y'uruganda ikishyura 0.1. noneho transparency ikavuga iti ni gute uruganda cyangwa se umucuruzi wifite yakwishyuzwa 0.1 mu gihe umuturage wagerageze kwishakishiriza yishyuzwa 1, nkaho ari ufite ubukungu buhambaye. Aravuga rero ati ibi ngibi Ingabire Makerere nabo babivuze, aravuga ati ibi ahubwo bizateza ruswa, kuko iyo abantu ntabwo ngo basangire ubusa, bagerageza guca mu tuyira two twose tworoheje kugira ngo barebe ukuntu nabo bakwirengera. aravuga ati iyi musoro nugumaho uzakomeza ukurura ruswa kandi uzakomeza usubiza hasi n'ubundi n'abari basanzwe nta kintu bafite. Assumpta Kaboyi, sibwo bwa mbere abanyamategeko bagaragaye basa nkaho hari ingingo zimwe na rimwe cyangwa se amategeko amwe n'amwe ashyirwaho na leta batangiye kujya baregera imbere y'urukiko rw'ikirenga? Ntabwo ari ubwa mbere ku byerekeranye n'aya mategeko y'ubutaka ni ubwa mbere, ariko mwibuke ko mu minsi yashize hari irindi tegeko nk'iri rigeze kuzamo, muribuka rya rindi ryavugaga ngo umunyamakuru ututse umukuru w'igihugu, murabyibuka. Ibyo nabyo bari biregera urukiko rw'ikirenga ndetse rubifataho n'umwanzuro. Habamo ingingo zimwe na zimwe zongera zikavugururwa ugereranije n'ibyo uko abo banyamategeko bavugaga. Rero ahubwo bigiye kuba umuco, nabwo ngo ni ikintu cya kabiri. Ikindi nakubwira ni uko ibi aba banyamategeko bavuze byanavuzwe cyane n'ishyaka Green Party, wasangaga rivuga riti ni gute ubutaka bw'umuturage n'ubundi abukodesha na leta, ni gute umuturage utakigira n'ubundi uburenganzira ku butaka bwe yongera agasorera ya leta, kandi noneho ya leta bwa butaka ari ubwa leta nyine. Urakoze cyane Assumpta Kaboyi, komeza ukurikirana iyo nkuru, urayitugezaho amakuru yacu ataha. Ndagushimiye. Urakoze cyane Edi. Nyuma y'uko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi itangaje ko yeguye kuri iyo mirimo, abanyapolitike batandukanye b'abarundi bagize icyo babivugaho. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD risanga ari ikimenyetso cy'uko amahoro yabonetse. Abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushyigikira mu gikorwa cyo guhuza abarundi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kubona intumwa idasanzwe y'ishamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo c'amatati ari mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ni ikimenyetso c'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu. Evariste Ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu, yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije. None yashankaze bahora ko ya Kafando mbwira umuntu hari uri ideshya kiye hari agushwana muri nasozene ngo urukure ko Kafando bonyene babonye ko bikwiye. Ijwi ry'Imana ryaragerera bwariti ntibaje mu matora hakiri taso bavuga bati hari hinjane hagati y'abarundi, kuko nihe hose hariho umuhuza nuko hariho ahuza abantu bariko barajyana. Rega hajya cyane ikimenyetso gikomeye ONU yasinye yuko mu Burundi abantu bariko bararyana, nico gituma umuhuza bakenewe. Nari mushaka baza kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi atangareza ikihari none ntibikenewe kwa umuhuza. Oya, bavuze bati umuhuza ntagikenewe nuko atamigwi ihanganye ikihari. Ijya ni message ikomeye. Yamara abatavuga rumwe na leta bo bose ko babibona. Umugambwe Sawanyafrodebo ubona ko iyo ntumwa ya ONU itashigikiwe bikwiye n'abegwa n'ikibazo c'amatati ya politike haba mu Burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke. Fenias Nigaba avugira Sawanyafrodebo. Turavye ibihe yakoreyemwo abateruza kumufasha ingene bitwaye, tubona ko ahubwo yari yarihanganye, kubera ko ONU yari yashatse ko yofasha u Burundi kugira ngo batorere umuti amatati ya politike yari mu Burundi. Abo byega rero ntabwo bamufashije neza. Ashaka kuvuga ubutegetsi, kuvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana, ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza. Nuvuga n'abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyene byarabagoye, ntibakoze neza igikorwa bari batekereza gukora. Turavye rero n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyene Burundi burimo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza, kuko nabo nyene yarabivuze
yavuze ko atigeze aronka ubufasha buvuye kuri abo bantu. Mwarabonye ko uwafasha kugira ngo ivyo biganiro bizogende neza Perezida Mukapa nawe nyine yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije. Abanyepolitike bahunze Uburundi nabo babibona ukundi. Urunani rushasha Sefor Arusha ruherutse kwiyonkora kuri Senarede rwari washinzwe mu mwaka w'2015 rurashima iyo ngingo ya Michel Kafando yabuze atwara igihugu ca Burkina Faso. Frederic Bamvuginyumvira icegera c'utwara Sefor Arusha avuga ko Kafando yabonye leta y'u Burundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiye ko bagashaka gutaha, gutyo Kafando akabura ico afata. Icambere nuko birukanye uwuserukira ishirahamwe Nations Unies arije agateka kazina muntu mu Burundi, ibiro vyiwe birugagwa kandi ubutagucika inyuma. Ivyo mu bisanzwe ni nkuko yarasa n'unaniwe kubera ko yabwirizwa kuganira nabo byango batora inyishu bahagume yaranje. Icya kabiri ni ukufasha abarundi ngo by'ukuri habe ibiganiro bihuza abarundi leta y'Ubujumbura n'abarundi batari kumwe nayo, baba bari hagati mu gihugu abari hanze y'igihugu. Icya gatatu ni iki abonye aho abantu bariko bagwana ngo bagwanira amasezerano ya Arusha, bakabimwumvisha akaza no kubaraba ngaha Bruxelles, bavuze bati reka ibi bya Arusha tubanze twigire mu matora. Ni kuvuga ibyo baharanira baramuhenze. Yabonye ati je ndiko ndahuza impande zitarizo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu vyabo. Cyongera ko nuko mu Burundi hasubiye kwadika intambara, utabona neza ubwoko bwayo ubwo ari bwo, acabura ayakira n'ayabira. Wowe uri umuntu rero urabize ibintu byose bashobora kuvuga uti aho ndiko ndagereka ndabihebe. Twibutse ko Michel Kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'indwi yasize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu Burundi. Uku niko yabivuze. J'atteste que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi, ndemeza ko naho tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi, uruhara rwa oni ntirusuzuguritse. Twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu vyotuma akarere kose gatekana. Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région. Imbere yaho umunyabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabwiye akanama kajeje umutekano muri ONU ko mu Burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu vya politike mu gihe atanamezi 8 asigaye kugira ngo habe amatora. Na Kafando imbere yuko akuramo akarenge yavuze ko icuka atari ciza muri politike. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wemeje umwanzuro wemerera inteko gukomeza amaperereza kuri Perezida Donald Trump mu ruhame. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yahinduwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Itora ryerekanye amacakubiri ku kibazo cy'amaperereza abademokrate barimo bakora kuri Perezida Trump. Abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump bose uko bangana 196 batoye oya. Abademokrate hafi ya bose 231 batoye yego. Abademokrate babiri gusa batoye oya. Umudepite umwe rukumbi wigenga yatoye yego. Mu magambo make umwanzuro wemejwe ku bwiganze busesuye bw'abadepite 232, bivuze rero ko wabaye umwanzuro w'umutwe w'abadepite wose wa Congress. Ako kanya abadepite bakimara gutora, Perezida Trump yahise yandika ku rubuga rwe Twitter ati naragenze ndabona uku ni ugushaka gutwika umuvubyi bitarabaho mu mateka ya Amerika. Umuvugizi we Stephanie Grisham we yashyize hanze itangazo ati Perezida nta cyaha yigeze akora. Ibi bintu ni akarengane binyuranyije n'itegeko nshinga, ni ishyano mu muco wa Amerika. Nancy Pelosi n'abademokrate bashajijwe n'iki kirego kidakurikije amategeko. Ntibikomeretsa Perezida Trump, ahubwo birakomeretsa abaturage ba Amerika. Nancy Pelosi Grisham avuga muri iri tangazo ni umuyobozi w'umutwe w'abadepite wa Congress, n'uwo mu ishyaka ry'abademokrate. We yatangaje ko Congress idapfa kuregwa umuntu gutyo gusa atari uko yatatiye indahiro. Ati kuba tugeze aha ntawe bishimishije, ni ikintu kiremereye cyane. Kuva Nancy Pelosi atangaje ku mugaragaro ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 9 kwashize ko Congress itangiye ku mugaragaro amaperereza kuri Perezida Trump,
abarepublikani bamye basaba ko umutwe w'abadepite wose ukora itora mu nama rusange ryo kwemeza aya maperereza. Bavugaga ko abademokrate barimo bayakora mu bwiru butangaje. Nyamara bamwe muri bo mu barepublikani rero babaga bari mu babaza abatangabuhamya. Nancy Pelosi amaze kuvuga ko itora koko rigomba kuba mu nama rusange y'umutwe w'abadepite, nabwo abarepublikani iri tora baryamaganiye kure, bati ni hahandi hanyu, ibyo murimo byose ntibinyuze mu mucyo na gato. Mbere yo gutora, Nancy Pelosi yabwiye abademokrate ati bagenzi banjye, duteye iyi ntambwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zishobora kubera ubutegetsi bwa Trump urwitwazo kugira ngo bukomeze kwimana inyandiko tubusaba, kubuza abatangabuhamya kwitaba inteko no kubangamira imikorere y'umutwe w'abadepite. Umwanzuro watowe wemereye inteko gukomeza amaperereza mu ruhame na Perezida Trump kohereza mu nteko abamuhagarariye mu myiregurire ye. Kugeza ubu amaperereza rero yaberaga mu muhezo. Ashobora kugusha ku ngingo z'ikirego umutwe w'abadepite wageza kuri Sena, ikirego bita impeachment mu Cyongereza. Arakoze Thomas Kamilindi. Ishyirahamwe Rise for Africa rikorera mu Burundi rifasha urubyiruko gutegura ejo hazaza heza habo. Abayobora iryo shyirahamwe bari mu batumiwe mu nama yahuje Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya n'abategetsi batandukanye b'ibihugu bya Afurika. Umupfasoni Marie Chantal Nzeyimana uyoboye Rise for Africa nawe ari mu batumiwe. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka, atangira amubwira uko byari byifashe isoshi mu Burusiya. Inama uko zari zipanze mu buryo buteye igomwe. Iyo nama deja ubwayo yari y'iminsi ibiri, ariko ukuntu yari yiteguwe byonyine byanyigishije ikintu kinini nk'umuntu atwara ishyirahamwe Rise for Africa, kuko ishyirahamwe Rise for Africa ririmo urwaruka rwinshi, rukabamo abakenyezi benshi, kandi nkaba maze kumenya ibyifuzo byabo. Hanyuma amplisi n'igihugu cyacu nkaba mvuga ati igihugu cyacu icyo gikeneye ni ibi. Kubona Uburusiya bwariyumviriye gutegura iyo nama ni uko bavuga ati hari ibyo dukeneye muri kino gihugu, kandi kugira ngo tubironke reka dukorane n'ibindi bihugu, kuko ibihugu ni magiranire n'abantu ni magiranire. Bateguye iyo nama kugira ngo bashobore gutanga ibyo bafise, hanyuma n'ibindi bihugu bishobore kubaha ibyo bafise. Ku bwanje icyo nakuyemo ni uko natahuye yuko igihe cyose kugira ngo ushobore kugira ikintu uronka nawe utegerezwa gutanga. Natwebwe ibihugu byacu cyangwa natwe ubwacu ku giti cya buri muntu, kugira ngo ushobore kuronka hari ibyo wiyumvira ati njyewe mfise iki nshaka gutanga. Icyo kintu cya mbere cyaranyigishije, ndavuga ati burya Uburusiya bwiyumviriye ko hari icyo byokura muri Afurika, bwiyumviriye ko muri Afurika hari ubutunzi Uburusiya bushobora kubenefisa. Ku bw'ibyo reka dutegura inama yo guhuza. Icyo ni ikintu cya mbere nakuyemo. Icya kabiri navuga ati nakuyemo ukuntu bayiteguye, nabyo byari ibintu binezereje, kuko bagerageje korohereza abantu bose bagiye baja muri iyo nama. Bafatiye ku bijyanye na viza, bayitanze ku buntu. Viza bayitanga mu minota mike cyane, waragenda muri ambasade mu minota 10 ukabura ironse, kandi nta n'umwe yakugora. Ariko abandi baba bagiye mu zindi ntumbero, viza ntabwo bazibaha mu minota 10, kandi ntabwo bigeze bishyuza ku bantu baza muri iyo nama. Icyo ni icya kabiri nakuyeho. Icya gatatu hariho kumenyana, guhurirayo n'abandi bantu bafise intumbero, bafise amaviziyo, amambisiyo, mu kungurana ubumenyi, ukamenya ibyo bakoze kugira ngo bagere aho bageze, ukamenya ibikorwa bitandukanye bifuza kugeraho, nawe ukamenya ko bikeneye, noneho mukaba mwo kwiyumvirira hamwe icyo mwokora kugira ngo mushobore kungurana. Uretse hagati y'Uburusiya na Afurika, harimo n'uko n'ibindi bihugu byo muri Afurika byonyine ubwabyo nabyone
byagenda bigahura bikavuga ati mbega tubigenze gute kugira ngo dukorane. Ibyo ni ibintu rero byanyubatse cyane muri iyo nama, novuga ati narabyungukiyemo byinshi kandi nzi neza yuko n'ibihugu byacu cyangwa n'igihugu cyane cy'u Burundi kizoronkamwo inyungu kandi ntegerezwa kubigiramo uruhare. Wakoze cyane. None tukiri aho nyine, abarusiya nk'abantu wasanze ari abantu bameze gute, igihugu cyabo kimeze gute muri make mu gihe bagiye gutangura gukorana cyane n'igihugu cy'u Burundi n'abarundi? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Abarusiya ukuntu nababonye ubwabo nyine naratangaye. Ni igihugu mu by'ukuri giteye imbere, gifite inyubako nziza, gifite amaserivisi umuntu yovuga ko ateye imbere nayone. N'abazungu cyo kimwe nk'abandi, mugabo ugiye uvugana nabo usanga mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bwa ekonomi atari ikirenga nk'uko abantu tuba tuziyumvira. Ikindi cyantangaje kuri bo ni uko nasanze n'ibiciro byaho biraciriritse ugereranyije n'ibindi biciro byo muri Afurika, byo mu bihugu byo mu Burayi. Iyo byose bikwereka yuko bobo urugero bari ko ku rwego rw'ubutunzi ukabigereranya cyane n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Ariko ikindi cyantangaje rero sinzi ko twonagikuramo icigwa canke twocisunga ku bantu bose baba bumva baba bakeneye iterambere. Nasanze abarusiya ururimi rw'icongereza cyangwa igifaransa cyangwa indimi z'abanyamahanga ntabwo biri muri porogaramu zabo. Twagenda turi abanyamahanga uvuga ngo uravuga icongereza ariko ugasanga umuntu afite ishyirahamwe rikomeye ariko aragusobanurira ibyo akora, ariko ugasanga icongereza ntavuga, igifaransa ntavuga, kandi aguma avuga ikirimi cyabo kirusiya. Ibyo rero byageretse yuko abantu bashyira mu gaciro cyane ururimi rw'iwabo. Byanyeretse yuko kandi nubwo batavuga izindi ndimi bidatuma bagira ubwoba kuba bovuga turajya mu bindi bihugu, nubwo tudahuza indimi turakora icyo dushoboye cyose tuje muri biriya bihugu. Ukaca uraba rero iwacu buri gihe kenshi turatinya gukora icyo twakoze kubera ururimi rutubera intambamyi, ugasanga kubera ko ntavuga igifaransa cyangwa kubera ko ntavuga icyongereza sinshobora kujya kwiga hariya, sinshobora kujya muri irya nama, sinshobora kujya kuvugana n'umuntu kanaka. Ni ukuri twakoresha, Imana ishimwe ko interineti zabayeho mu makominikasiyo asanzwe, wasanga turiko turakoresha Google, bikaba ngombwa kuvuga na wa wundi agasoma cyangwa kumviriza bimuvuze kuri Google kugira ngo bumvikane. Google ku batayizi ni ubuhinga bakoresha kuri internet, aho ushobora kwandika cyangwa kuvuga ijambo rikaca riguha urundi rurimi, ugaca usanga murumvikanye n'umuntu muhagararanye kuko uba washize muri iyo mashini ikakubwira muri urwo rurimi ingene bavuga ikintu. Nk'uko mubizi ni cya kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Reka tuje ku mirongo ya telefone tubahe akaryo nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Reka twakire Daniel. Ndagira mu mbarisi umutumirwa Marie Chantal. Aristote mu Burusiya ni iki cyamutunguye muri we cyangwa ni iki cyamubereye gishya kuva yaba mwira nama yare uko tubona ari abanyacyubahiro? Ni iki we muri we yabona cyaragashya muri we cyamutunguye kurenza ibindi? Mu bisanzwe hari ibintu navuga nka bibiri byaba byarantangaje cyane muri iyo nama yo mu Burusiya. Nivyo yise agasha. Ntabwo navuga ko ari agasha mugabo ahubwo navuga ko ari ikintu kinezereje. Icambere ni uko nkunda kuja mu manama ajanye n'ibintu by'iterambere cyangwa iby'ubutunzi mu bihugu bitandukanye, ariko inama yo mu Burusiya yambereye akarorero keza kubera nubwo nkunda kuja mu manama sinari bwaje mu nama irimo abantu barenze 3,000, kandi abo bantu 3,000 bakaba barinjiye mu gihugu benshi nk'ibice 80% bari bavuye muri Afurika. Deja kubona ko icyashimishije nuko hari igihe abantu bafata ko ibihugu byo muri Afurika ari ibihugu bikenye, ko abantu bakenye, ariko ukacuraba ukuntu abo bantu bafashe ubwo rugendo bakagera muri ico gihugu birihiye amatike, bakirihira n'uburaro, bakirihira ibikenewe byose muri iyo nama. Byamaye icigwa biranezereza, avuga ati burya abazungu badutangura kubona yuko natwe abanyafurika hari ico dushoboye kugerako, hari uburyo butandukanye dufise, hari ubushobozi dufise.
icya kabiri, iyo nama yari iteguwe mu buryo bwiza kuko yari igizwe n'ibisata bitandukanye. izindi nama dukunda kujamo ukunda gusanga ari inama twese aba bantu nambaye 500 cyangwa 1000 muja muri iyo nama mugakurikirana hakavugwa bimwe ku buryo usanga hari abumviriza gusa n'abavuga, ugasanga nta nubwo wafashe umwanya wo gutegera cyane ibyo bavuga. Ariko iyi yari ifite ibisata bitandukanye, umuntu yaratora igisata ajamo. Haba hari n'ibisata hari nk'icy'umutekano, ica investment, hakabaho education kuvuga indero, hakabaho uburimyi, hakabaho ibintu bijyanye n'ibigwanisho. Umuntu wese ibyo n'ibike mvuze mugabo byaba ari ibisata byinshi bigere nka 10 cyangwa 20. kuvuga wararaba muri porogaramu ukavuga jewe ibyo nkunda ni ibi cyangwa ibyo nsanzwe nkoramo ni ibi, nibyo ngiye kwiga, nibyo ngiye kumenya, mpure n'abasanzwe babirimo, menye ukuntu basanzwe babikora. Nicyo rero ni muri ibyo bibiri nibyo navuga ati byagiye bimikirwa, kuko umuntu wese yaronka umwanya wo kugira icyo ashikirije n'icyo abaza, ukaronka n'umwanya no guhura na bagenzi bawe. Ni ibyo bibiri novuga. Murakoze. Hanyuma ikindi kibazo ambagije cyo kuvuga ngo turiko dukora iki kugira ngo twagure ishyirahamwe ryacu. Mu bisanzwe nkitangura kwiyumvira, ni nayo mpamvu niyumviriye izina Rise for Africa. Dushobora kuja mu bindi bihugu bitandukanye, nta limite tuzoshiraho. Ibyo byose gusa bidusaba igihe n'ukuntu turiko turabyitwaramo, usange n'isi yose twayigiyemo. Nta nubwo ari no mu Rwanda gusa canke mu bindi bihugu, ahubwo n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Abanyafurika aho bari hose dushaka kwiga kumenya abo turi bo, n'icyo dushoboye, n'ibyo dushobora guterera mu ma community turimo uko yobongana kose. Nibyo rero nabo dusanzwe dukurikirana ibyo no kwita kuri WhatsApp canke kuri matelefone, nta nubwo ari abarundi gusa, hari abo dukorana kuri telefone ari abanyarwanda cyangwa ugasanga n'abatanzania. Ibyo rero ntiyo bigirira ubwoba kuko bose turi kumwe kandi tugerageza gukorana nabo uko dushoboye. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'umurundikazi, nk'umujene, izi nama ndumva ko aba ari inama zihambaye cyane. None hari impanuro canke inyigisho wabikuyemwo ku bajene bo mu Burundi canke no mu Rwanda, kuko haraberayo amanama menshi, haraberayo amanama ya East Africa, amanama mpuzamakungu menshi. Muri yo ntibisaba yuko umuntu ariha amafaranga kugira ngo azijemwo, ariko ni gake usanga abajene bazirimwo. Hoho naho nyene ntico bari cigwa wahaboneye, hari abandi bajene benshi wahaboneye, amashirahamwe y'abajene yoba yaritavye ku buryo ko kumbure cyo bari ikintu abajene bo mu bihugu byacu bohigira. Kuri ico kibazo nibaza yuko ntabwo kiri ku Barundi gusa no mu Banyarwanda. Mvugishije ukuri nta rwaruka rwinshi rwarimwo. Bivuye kuki kuri jewe ndagira observation yanje, ni kubera ko kenshi hari igihe bagira amanama cyangwa batumira mu manama tukiyumvira yuko bitaturaba, tukiyumvira ko iki ni cy'umutunzi kanaka ni wowe nyine ashobora kujamwo, nicyo ujya mu umupapa kude cyangwa mu mama kude, ukumva avuga ati genda cyari muto ntabwo ibi bindaba. Ngije observation yaba urwaruka rwari ruhari, ntabwo urwaruka rwari rwinshi ariko rwari ruhari, kuko hari urwaruka rumaze gutahura, ubu usanga rutwara amashirahamwe akomeye. Abo nagerageje kuganira nabo usanga nabone bafite imigambi bafite ku mpapuro, bavuga ati iyi turashaka kuyigera ko, iyi turashaka kuyitangura vuba, n'abandi ugasanga rero batwara amashirahamwe akomeye. Rero impanuro noha urwaruka rw'iwacu nuko twari dukwiye kumva ko twoba impliqué, kumva yuko kugira uruhara. Ego murakoze. Twari dukwiye kugira uruhara mu bikorwa bitandukanye ibyo ari byo byose, yaba iby'igihugu, yaba ibya sosiyete aho tubaye, yaba ku isi ku rwego mpuzamakungu, ahantu hose wumva yuko ushobora kugiramo uruhara utotangwa.
uwo yari umupfasoni Marie Chantal Nzeyimana ayobora umuryango Rise for Africa n'umuryango w'urubyiruko rw'abarundi. Ni nawe dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyo wegeranyije aya makuru muri studio ya 5 Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza weekend nziza.